Karle thojan zana tangin Beirual Thuzir chan anidon ta. Karle thojan September ni somni le pakhat zana tangin Mizoram Baptist Kaushan Beirual Thuzir chu chan anidon ta a TV le YouTube kaltlanga kaushan chung tin le mitin ten kan man thei tur Beirual Thuzir po pe fel anita a zirlai buin atarlan angin Thuzir in dot angzelin TV le YouTube pa pek chwa anidon ani kantarlan to angkhan kumina Beirual Thuzir hi din tharle na ti ni in Reverend B zir sang liana zia kani a zirlai bu a zirlai le zirhun tarlan anga TV le YouTube lama en thei tura buat sai me kani a hetyang hian zirlai zirhun le zirtir tu tur ruaman ani ni somni pakhat thojan zana zirlai pakhat na din tharle na omzia Reverend B zir sang liana Director Non Mizo Mission ni somni panhi thole zana din tharle na lo thlendan Reverend Kelal Biak Enga Organizer MGKP ni somni le pathum ni lai zana kanram mamo din tharle na rongbol tu B sing pari Promoter Sunday School ni somni le pali ni nga zana kanram Christian na le lemplet na upa KMS dongliana Editor Baptist Today ni somni panga zirtop zana Politics din tharle na Pularwat Kima Administrative Officer Headquarters Office ni somni paruk inrin ni zana intodel tura din tharle na upati la limpuya BCM venglai ni somni pasari pathian ni chun sermon kanramin din tharle na amamo Reverend Silal Hungliana bial tu pastor ra siveng pastor bial pathian ni zana thil siam dang te ta na din tharle na upa arle ro chama BCM ki konlung le ni somni pariat thojan zana kaushan inpum khat na din thar lalming moi chong thu Organizer MBKHP ni somni le pakwa thole zana ramthim rongbol na din thar upa HL lian tuanga Mission Promoter le ni somthum zana pathian thu thlir dan din thar Reverend FP Lanun Rema Manager BCO 10 zirtir na hun an mangdon ani